Bunun tagi qanday bilbeyim, kötörse taginden görsettim. Bunu tişti götörüp beredi da. Üstü koyamcık. Tişti götörüp beredi. Bunu жүрgüzöt. Anam. Bunu menen tişti götürdüm. Bunu menen aydadım. Ekinci oң жактагы put menen aydadım. Oң жактагы put menen aydadım. Bunu menen kötürdüm tişti. Andan keyin bul puttu koyup kayra bunu put menen жүрgüzöt eken da. Ушундай алып тигет экен. Азыр ак материалым жок болуп атат. Ак материал болгондо жакынагай көрсөтөт эле. Аппак эл көрсөтпөйт эле. Аппак материал топтой экен. Ошо анан мындай кылып бул андан кийин үстү бир жерге отуруп алып тигиш керек экен да. Отуруп алмайынча жөн. Oldu. Azır jaman tiyip koydu boş kılıp. Söz materialdı kırkıp tikiş gerek eken da. Bunu menen kötörüp durup bunu menen mınday kılıp eki but işledim. Bunu tiktim ana Nurkecem da. Şunu şu maşinaga zamok salıp tiktim şu kalattım da. Kemzir, siyekeyle kızga kemzir. Şu menen tiktiğim okşaşıp kuşu oldu.